Teala Kur'an'da o'zin turli isimlar bilan atay ham sifatli. Ham şol isimlerden birisi El-Halim. Ana türlüçe tercüme etamiz, şunun ma'nası turunda biz bugün söyleşiriz. El-Hilmu degan sifat ol kişilerde de çağla, ol aşıkmanşa akıl bilen iş etüden alata. Eğer de kişi aşıkmanşa uylap, düşünüp, akıl bilen iş eteyken, bu El-Halimu degan sifatga, El-Hilmu degan sifatga iya bo'ladi. Ham ol şulayıp başka manada kiler, bu kişi jazalarga, uşalarga kudretli bulgan halde jaza almışa, uşalmışa gafuydu sıfatı. Yani kişi bir kişi ikinciye zulümlük kılar, bu kişi ondan uşalarga kudretli mümkünçülüğü var. Lakin ol yarar, ben seni gafı etem deb aytadi. Şu sifat El-Hilmu deb ataladi. O şulay maqtovli. Ham tag'in bir ma'noda var. Ol ashuni bosa olu. Nafsni ashu vaqtda bosu, tiyu, ashulanuvdan ham ashulanu o'rnina gafı etu, bu şu El-Hilmu degan sifat bo'ladi. Bu sabrlikning bir ko'rinishi bo'lib turadi. Alloh taolo kelganda, Alloh taolo 11 o'rinda Al-Halimu degan o'zining sifatini Qur'onda zikr etadi. Ol qo'y vaqtda G'afurun degan, g'afur etuvchi degan sifat bilan birga keladi. Qo'y bir vaqtda Shakurun, shukr etuvchi degan sifat bilan keladi. Qo'y vaqtda G'aniyun, boy degan sifat bilan keladi. Ham qo'y vaqtda Alimun, biluvchi degan sifat bilan birga keladi. Qur'onda turli o'rinda zikr etiladi. Avval Alloh taolaning jazolarga oshiq bo'lishonlarni ko'rsatib turgan sifat. Alloh taolo jazo berishga oshiq bo'lmaydi. Jazo berishga haqli bo'lgan vaqtda ham mumkinchilik bo'lgan vaqtda ol jazo berishga oshiq bo'lmaydi. Şu sifat El-Hilmu, Allah Teala'ya El-Halimu degan sifati var. Şular hadiste de getirirler. Allah Teala dürüstlükte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlükte Allah Teala Halimun, Hayyun, onu yuvaç deyip tercüme ederler. Lakin yuvaç degan söz o. Doğru kelip bitmeydir deyip uylamayın. Hayyun o yalşan, sittirun yaşruşe. Yuhibbul hayaa ve sitra. Allah Teala yarata yalşanlıkını ham yaşırını. Şu an göre bireriniz gusül alsa kaplansın diye. Yani şarşa vaktinde yuvansın. Yani bunda Allah Teala El-Halimu degan sıfatı, Allah Teala'nın sıfatını Peygamber'in zikr eder. Demek Allah Teala'ya kelganda bu sıfat Allah Teala kişire turgan zat. Allah Teala kişire hem aşık bir gazaplarga. Yani kişi günah kılgan sayın ana ona gazap vermey, o gazapni kechiktiradi. Gazaplarga kudreti bulgan halde, yani gazaplarga mümkünçülüğü bulgan halde, ularni gazaplamay, ularni onun jazolanuvini kechiktiradi. Hem kişinin günah işlerine qaramasdan Allah Teala onu rizqdan mahrum etmeydi. Mesela kişi küfürlük kılsa da, kişi günah kılsa da Allah Teala onu rizqlandırıp tura, ona türlü nimetler berip tura, ona şifa berip tura. İbn Kathir Allah Teala'nın şu sıfatla, şulay etip sıfatlayı. Yani kişiler küfürlük kılarlar, günah kılarlar, Allah Teala'nı tırnamaylar. O ise Allah'ını jazalarga
ашықмай, аларды кешірі, есе жазға алуымды кешіктіріп тұра, аларды кешірі. Шылай етіп, оларға мәрхаматлікті давам ете, мәрхаматлікті. Аллах Тәала бізді ярата, һәм біздің гүнахларны бітірге тілейді. Құдси хадисте келтіріле, Аллах Тәала айтты: ей адам баласы, сен мені дұға қылсаң, һәм мені тілесең, мен сенің гүнахларыңды ярылтармын, һәм оның көп болуына игътибар етмеймін. Ей адам баласы, егер де сенің гүнахларың көпке kadar жетсе де, мен көпке kadar һәм сен менен ғафу етуіңді сұрасаң, мен сені ғафу етермін. Ей адам баласы, егер де сенің гүнахларың жерді тутырса да, һәм мені ширк қылмаған халда мені ұшыратсаң, сен қиямет күнінде, мүшрик болмаған халда өлсең, мұсылман болып өлсең, мен шушы жерді тутырып, сеңа мағфиратымды берермін. Гүнахларны ярылтамын. İkinci bir әсәдә китерелә, Аллаһ Тәала турында. Аллаһ Тәала әйтә: мин бәндәмне бар итәм, ул миннән башка гыйбадәт кыла. Мин азы ризыкландырам, ул миннән башкага шөкер итә. Минем яхшылыгым аларга төшүп тора. Аларның нашарлыгы миңа менеп тора. Мин аларга түрлі ниғмәтләр беріп, аларны яратам. Шул вакытта мин аларга мохтаҗ түгелмен. Алар гүнахлар миннән ерагая, шул вакытта алар миңа мохтаҗ. Кем мине күп зикр итсә, ул минем мәҗлесемдә булыр. Кем минем мәҗлесемдә буласы килсә, ул мине күбрәк зикр итсен. Кем миңа итагать итсә, буйсынса, ул минем яратушы, мин яратканнардан булыр. Кем мине тыңламаса, ягъни гүнахлар кылса, мин аны рахмәтеннән үздермәмен. Ягъни рахмәтеннән ярагайтмамын. Әгәр алар тәүбә итсәләр, мин аларны яратырмын. Әгәр алар тәүбә итмәсәләр, мин аларны дәвалармын. Аларга төрле сынаулар бирермен, шул сынаулар аркасында аларның гүнахлары чистарыныр. Әгәр алар миңа тәүбә итүче булып килсә, мин ерактан аларны каршы алырмын. Әгәр миннән борылсалар, мин аларны якыннан чакырырмын. Кая син барасың дип әйтермен. Синдә миннән башка Раббым бармы дип әйтермен. Алардагы бер изгелек миндә 10 мәртәбәгә арта, яки анда да күбрәк. Алардагы бер гүнах минем янымда bir günah edip yazıla, ise min аны ғафу итәм. Һәм мин үземнең бәндәмә мәрхәмәтлерәк, ана кеше үзенең баласына мәрхәмәт күрсәткәнгә караганда да. Аллаһ Тәаланың рәхмәте киң, һәм ул безне ярылтырга тырыша, тели. Аллаһ Тәала әйтә, шулай Құдси хадистә китерелә, Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәала әйтте: ey бәндәләрем, мин золымлыкны харам иттем үземә. Ягъни сезгә золымлык китермим, тиешлесен генә бирәм дип. Һәм сезнең арагызда да золымлыкны харам иттем. Шуңа күрә бер-берегезгә золымлык кылмагыз. Сездән һәрберегез адашкан, иллә мәгәр мин туры юлга китергәннәрдән башка. Алай булгач, миннән туры юлга китерүне сұрагыз, мин сезне туры юлга күндерермен. Ей бәндәләрем, сезнең һәрберегез аш, мин ашатканнардан башка. Миннән ризык сұрагыз, мин сезгә ризык бирермен. Сезнең һәрберегез ялангач, иллә мәгәр мин киендергәннәрдән башка. Миннән кием сұрагыз, мин сезне киендерермен. Siz günün tönü günah kılasız, amin sizni ғафу итәм. Bütün günahlarınızı ғафу итәм. Minnan ғафу итүне сұрағыз, min ғафу итәрмен. Siz миңа зарар китерә алмассыз, һәм миңа файда китерә алмассыз. Сезнең беренчегез һәм ахыргыгыз
Sizden kişileriniz hemşinleriniz birge jiyılıp da en yakşı kişi kibik bulsalar mina bir nidi fayda getirmez, bu hem mülkiyetinde birini saptırmaz. Hem sizden birinciniz hem ahırınız, bütün kişileriniz hem bütün şinleriniz en meşal kişi kibik bulsanız da mina bir nidi zarar getirmez, bu hem benim mülkiyetimden birisi de kim etmez. Sizin birinciniz hem ahırınız, sizin bütün kişiler hem şinler birge jiyılıp bir şeyde jiyılıp, minden her biriniz nesede olsa sorasa, amin her birinize nesede olsa bilsem, bu benim mülkiyetimden bir nesede kim etmez. Hatta dengizge bir ene başı tıkıp çıkargan kibik, bir nese dengizde kim bilmeyen kibik, benim rahmetimden de bir nese kim bilmez. Ey bendelerim, o sizin amellerinizine amin olanı sonayım. Ondan sonra şular için tiyişlisini bilirmin. Kim hayırlısı tapsa, o Allah'a maktasın, Allah'ını maktasın. Kim naşarın tapsa, o özünden başkasını şiltelemesin. Allah Teala tiyişlisine bile. Biz ettik, Allah Teala gazapını keşiktirip durar. Lakin bu keşiktir elbette şekli. Yani Allah Teala onun şikin koygan. Hem tiyişli vakitte o gazap tiyişli kişiye erişecek. Allah Teala ite inna kulle şeyin halaknahu bi kadar ve ma amruna illa vahidetun kelamşim bil basar. Dürüstlükte biz bütün nesini takdir bilen var ettik. Hem bizim işimiz bir göz yumuk vakitine bular. Yani biz nesedir takdir etkenimiz iken buluğun o göz yuman kibik tiyişli vakitte gelir. Hem günahlı bendege bu dünyada gazapta alıp hayırlarak ahiretke kaldıran aşağı kadar. Peygamberimiz sallallahu eğer de Allah Teala bendege hayırlıkını tilese, ona dünyada o gazapta birip koyar. Eğer meşaratını tilese, o gazaptan onu tutup durar, hem kıyamet gününe rat işlisin bile günahları için. Buna bu El-Halim degan sifatni biz bildik nasıl ekanligini. Bu sifat nasıl etere bizni, nasıl buna bu biluv nasıl beriyor bizge. Birinchidan ko'rsata Allohning komilligini. Allah Teala bütün narsaga xo'ja bo'lgan zot, bütün narsaga qudratli, bu albatta jazolarga qudratli bandani. Shunday jazolarga qudratli. Lakin Alloh Teala o'z hikmati bilan o jazoni kechiktirib turadi. Bu Allohning komilligini ne'matini ko'rsatadi. Shu vaqtda agarda banda bilan solishtirganda kishi o'zidan nasharlik qilgani uchun jazolarga oshiqadi. Chunki u shu fursatni yo'qotishdan qo'rqadi. Fursat yo'qolgach, u endi o'shalarga mumkinchiligi bo'lmaydi. Allah Teala ise andaydan qo'rqmaydi. Allah Teala qarshisida bahsida belgilangan ham tiyishli g'azab ol tiyishli kishiga erishacak, bu ondan qutula olmaz. Yani Allah Teala bu kishi g'azabdan qutular deb, o'shalardan qutular deb qo'rqmaydi. Kishi kibik Allah Teala kishi kibik tug'il. Shu vaqtda Allah Teala gunoh qilgan kishiga tavba ettirgan mumkinchilik beradi. Yani durust bilanlarga ham tavba ettirgan o'qinlarga mumkinchilik beradi. Bu Allohning rahmati. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam agarda banda yaxshilik Allah Teala'nın sözünü titrer. Bu şu ayetli hadis. Agarda banda Allah Teala yaxshilik qilishni tilasa, nasharlik qilishni tilasa, onu yozmangiz hatta u onu qilgan shayga qadar deb aytadi farishtaga. Agar u onu ishlasa, onu bir gunoh etib yozamiz. Agar ularni qoldirsa, mening rizoligim uchun, ya'ni gunoh qilgan niyatlagandan so'ng, onu mening rizoligim uchun to'xtalib bu durust tug'il deb qoldirsa, ona izgilik etib yozamiz deydi.
Agar da ol izgilik ishlarga tilasa, u vaqtda ana yozig'iz. Ishlarga ishlay olmasa da yozig'iz ishladi deb. Agar onu ishlasa, u vaqtda ana 10 misol aytib, esa 700 ga qadar orttirib yozig'iz. Yani biz bir izgilikni o vaqtda 700 ga qadar orttirgan mumkin. Deyip kelgan hadisda. Gunohni o vaqtda orttirmay, bir gunohga bir gunoh yetib kina yozar. Har boshqa hadisda keltiriladi. Sol yoqdagi farishta, amal yozadigan farishta 6 soat bo'yi gunohni yozmay turadi. Banda o'kinmasmikan deb. Musulmon bandasi o'kinsa, ona gunohi yorliqana ham bu gunoh yozilmish turadi. Agar da o'kinmasa endi, tavba etmasa, Allohda bir gunoh yetib yoziladi. Bu Allohning rahmati bizga. Shu vaqtda shu al-hilmu degan sifat bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning da sifatlarında inşallah. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Taif şehrine varmış dava bilen. Ondan geri kovup kaytardılar, cezaladılar, türlü taşlar atıp, onu meskarelep kovup kaytardılar. Ama elbette aşılı düşüngülükte belirlen haldeydi. Şu vakitte Cebrail farishta keldi, ham Alloh taolo şu tog' farishtasi keltirdi diye. Agar tilasan şu tog'ni ol aylantirib şu shahar ustida. Şu vaqtda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, yo'q Alloh ishlamasga kerak. Men şu ümmetten kelajakda Allohga g'ana ibodat qiluvchi ham ona shirk qilmovchi bandalar chiqar deb umidlanan deb şunday sözler aytadi. Yani o şu Allah Teala tarafından o'sha yolunu taqdim etgan halda, mumkinchilik bo'lgan halda, o o'sha yo'llarga oshiqmay, ham olg'a toba o'ylab, shu kishilardan yaxshi bandalar chiqarar deb umidlanib, shunday so'zlar aytadi. Yani o shu sifat aşıkmavşanlık, gazap kılarga, yani uşalarga aşıkmav, gafur etu sıfatı o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin karakterinde şağılar. Hem müşriklerden var Japon Kurtlar bitinde, şu Mekke'de şakta. Hem Müslümanlar aytaydiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, niçin sen müşriklere karşı dua kılmıyorsun deyip. Hem o aytaydı, min rahmet edip jiberdim, la'nat kılıç edip tugel. Yani o gafur etuni hem yorliqovni ko'proq ko'rgan, hem jazolarga jazo berilsin deb duo qiluvdan bosh tortgan. Shunga ko'ra bu sifat u kishilarda bo'lsa, u yaxshi sifat deb ataladi. Sonralar ham Alloh taolaning bu sifatini bilib, biz endi albatta tavba etirga, ham gunohlarimizni yorliqovni so'rarga oshirga tiyishmiz. Alloh taolo bizga aliga fursat bera, gunohlarimizni yorliqlantirga mumkinchilik bera. Biz şu fursatdan kullanıp Alloh taolaning al-Halimu degan sifati bilan so'rab, ya Rabbim g'afurun halimu deb duo qilib tiyishmiz, ham Alloh taoladan yorliqovni so'rab tiyishmiz. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ana va iyyakum bil ayati va zikril hakim. Innahu huval ghafurur rahim. الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء